Likapole Sive likwala FM 2020 Love Rocks ngilasikhona la enzawana seWhite River njengoba sile ukuthi lithando ke lisemoyeni la eWhite River bani nje siyabona baphuma nemablomu lokhombisa kona ukuthi ke iningizimu Afrika isale hope yabona kunelithando even kushona ukuthi lithemba naloko liba khona la nginababezwe lemncube la lo ngumhlati wethu politics kepha namuhla asihlati ipolitiki isihlati yalithando babezwe lemncube sawubona njani wena ngiyaphila kakhulu DJ yeah babezwe lemncube la kokucala nje tshele kabandi ngelithando njengoba namhlanje uphethe ama flowers. Well, angithi ulithando is a easy but also complicated phenomenon in the sense that you've got to commit in it, and there's a lot of compromise when it comes to othandweni in a female, especially emshadweni. I've been married now this year, I think it will be 36 years. Wow. Yeah, and it's not easy, as I say. It's up and down, it's give and take. You never take it all, you never give it all, but you give and you take. Okay. And therefore, look for it, it's everywhere. I always hear my kids, yeah. Just give yourself time, be patient, but tend to understand your partner. Yeah. Yini lele kuyinisako for umnyaka ngi37 lokubanga ukuthi uma ngabe umuntu alalele nyala kumbe abukele ingamsebenzela lothi okay mina ingisebenzele angathi lo munye umuntu kumbe naye nangayithatha ingamsebenzela ukubezelana DJ into ebaleka kakhulu. Sinamaphutha sonke, we can't find a perfect lover. I think that's where the problem most of people bacabanga ukuthi uzothola umuntu perfect yona yonke into ngeke umthole ngoba nawe awukho perfect. Okay, basho njalo la ngibabezele emncube la ukhuluma ukuthi kude umuntu perfect. Into lebaleka kakhulu ethandweni ukuthi nifunze kubetelana. Ngaloko namuhla uthi sona 37 years athandweni. La kuyinako from Likapole Sive likwala FM uwina kuhamba nemlingano wakho nelikapole Sive likwala FM niyobuka buhle bempumalanga. Uthini ngaloko baba? Ngijabule kabi. Wow. All right. Njalo. Okay. Likapole Sive likwala FM 2020 Love Rocks la eRiverside Mall. Ngilasikhona khona ke nyalo la sine Tanzania la sine Queen ne King so ngimele flex xokisana nabo nje mayelana nelithando labo njengoba nje wathi ukuthi lithando langabe nje lesemoyeni sila silikapole Sive asili ignore sivele bona nje sibakhulumile sibabuthi kabani ngelithando labo la misi ngochaza nje usukhuluma nabantu mina Abraham wena ngihamba nako kaMbonisile Nkulu. All right ngikama kuphi la Sipelanyana all right awungitshela kabani ngelithando leni nabonisile sibuye kudinga kakhulu sisafunda sikole. Okay. Until maybe 98. Yeah. All right, intibana ka standard bad lapha. Mina bengifunda standard 6 yena athi bekala ka standard 3. Standard 3. Yeah. Wow. Yini lengaka lele kwende ukuthi uthanze Bonisile for minyaka lengaka. Isikhathi lesinyenti utokhanga ukuthi bani labasha kuba matima kubeketelelana. Yini lele kuyinisako wena? Mina kube kulokuthi wafika waba ngulomuntu encourage empilweni. Umuntu bebengenda athile ukuthi ngasi right empilweni wafika wangikhomba ukuthi hayi ufuna siphile sona nami ngayibona lento nami bengifisa kodwa letinto bengihluleka ngoba bengiwani manje njengoba senginaye sengatholakala kuba nalamandla ukuthi khona lokuthi sibambane sibene. Okay, lana sikhuluma nge-high school love kusho ukuthi lithando nangabe serious ngalo liyahamba lithimate lifike la khona senibadzala khona #2020 Likapole Sive likwala FM #Love Rocks. Come on, all right. Love Rocks 2020. La khona sikhamba kakhulu. That's it. Yeba namile. Show still tama right because la ngabe khuluma nje khala bombi. Makapho tamani ngathi makhala bombi. Labakhona khona. Yeba la ku 2020 sihlaba keeper for ma adventure la khona babona ubuhle bebubalanga. Bubalanga ngilesinye isifundo lesihleka kakhulu eNingizimu Afrika. Sibona abantu abanyende phakathi ma musician lebeka khona la at showcase eNingizimu Afrika yonke buhle basibubalanga. Kepha nje asigcinawo. Ema couples sibona nje kube ngiwo la enjoy nje buhle bempumalanga yonke nje so asathi siyothola ba okay la ngamona come
Ikapo lesibili Gwala FM 2020 iLove Rocks yeminyaka wa 2020 ngila sikhona khona la sinza khona abantu futhi sibawinise nje tizo leti right kakhulu yabona la sinabongane la lesimthole aphethe ama flowers asebongana lama flowers lawo akasi enough funa sine leqapo lesibili Gwala FM sambe nawe nemlingane wakho bongza sharp me out ayo la bhuti hamba kanjani ya vusela abantu emakhaya ngithanza ukuvusela nabo bonke bahlali bangalapha emphakathini wangakithi egame eNombe ngithi sanibonani njani. Okay, asikhulume la ngelithando lakho nemlingane wakho sikubona la unema flowers niqale nini nihlangana njani kuphi? Mina nesithandwa sami sisiyohlanganisa iminyaka lemibili sithandzana sihlangana khona lapha endzaweni yangakithi eMawushu egame. Okay. Une surprise dongeke uyisho la for yena. Okay. Icapho lesive likunisa i-voucher yokuhamba nemlingano wakho udiva njani? Ayi ngibonge kakhulu Gwala FM show sithi ibusiso lelithandvo lwethu sitanzile kakhulu ngiyabonga Gwala FM ngijabule kakhulu. All right ngibonga la besikhulumisana la ku Love Rocks man come on yabona lethando ngathi seligcole ngala kimi kudlula kubonga kepha nje icapho lesive Gwala FM Love Rocks #LoveRocks 2020 adventure siyakuphi siyakuma Mist Mountain siyaku Graskop enzaweni letinyenti mawethu end signing out.